Ibawasiliseni ukukhorisa abogogo nabomkhulu sibathathele imali zomrholo. Kuze kube nemali zomrholo ngomana babonile kwenyana abogogo nabomkhulu badosa budisi. Umthathele imali yomrholo yokuthenga amakari bogwana. Awufuni nokuyoyisebenzela ukuthi awufuni ukulawulwa likuwo. Mara-ke kodwa umkhulu nabogogo abafowabo bazamlamulela. Angithi abafowabo ngisho abantu babakho angazi bona uzakuthaba nasele bahlorisa wena. Sesenguye ubongeka amagogo lithudu lakhe lomlandela umfana kosijiji. Isizukulwane samasango uphondeli bovu namhlanje akahlabi ihlabile. Ihlabe isikhila nesithathu ngomkhungukazi wadambe ekwendeni wasongisala sekhosi sakhama singananethwa sabuya singananela.